Okay, algoritma carian indeks berurutan. Okay, let's look at the algoritma first. One minute. Okay. Jika tadi bila kita buat carian, data kita tidak tersusun, okay? Jika data kita tersusun, if it's arranged, okay, maka kita boleh gunakan dua algoritma carian, iaitu sama ada kita gunakan algoritma carian indeks berurutan atau algoritma carian binary. Okay, dalam algoritma carian indeks berurutan, data disusun di dalam file atau di dalam indeks. Okay, so kita tengok bagaimana. Okay, so kita lihat algoritma carian indeks berurutan dulu. Langkah 1, cari jadual indeks sehingga anda jumpa lokasi yang mungkin bagi data yang dicari. Okay, kita dah tahu data apa yang kita hendak cari. So bila kita dah tahu data yang kita hendak cari, kita semak dulu jadual indeksnya. Okay, cari lokasi di mana data itu mungkin berada. Langkah yang kedua, ikut pointer indeks untuk mencapai lokasi yang betul dalam file yang telah disusun. Okay, file yang telah disusun maksudnya data kita telah disusun di dalam indeks tersebut. Okay, kemudian buat carian dalam kawasan antara pointer indeks di mana anda bermula dengan pointer indeks berikutnya. Jika rekod dijumpai, kembalikan data carian. Kembalikan, this is a computer term, okay? Jika, that means you have already found the data. Jika data dijumpai, kembalikan data carian. Jika rekod belum dijumpai, sama ada selitkan rekod atau kembalikan pesanan kepada pengguna. That means you send a message to the pengguna, you haven't found it, you can't find it, okay? You understand? So mula-mula kita tetapkan data yang hendak dicari, kemudian kita semak jadual indeks. Our index is something like this picture here, okay? You see the numbers here on the side, these are called the index, okay? 3, 4, 5, 6, 7, these are the index. Under 1, there's a lot of files, a lot of papers. Under 2, there are many data. Under 3, there are a lot of data. Under 4, there's a lot of data, okay? So what we do first, katakan kita hendak data, mungkin dalam indeks ni kita dah tulis, okay, nombor 1 ialah 0 hingga 10, 11 hingga 23. Okay, then this will be 21 hingga 30, 31 hingga 40. Mungkin inilah indeks yang kita sudah tetapkan. Dan katakan kita nak cari 25. Jadi bila kita dah tahu kita nak cari 25, jadi apa yang kita buat ialah kita semak jadual indeks ini sehingga kita jumpa di mana 25 mungkin terletak. So if 25 terletak dalam indeks yang ketiga ini, kita dah tahu. Okay, jadi ikut pointer indeks untuk mencapai lokasi yang betul dalam file yang telah disusun. Jadi kita cari di tepi ini 3. Okay, kita cari 3, that's our pointer index lah. Okay, kita buka 3 dan kita semak semua data atau semua kertas atau semua file yang terletak di antara 3 dan 4. Jika kita jumpa nombor 25, kita kembalikan. If nombor 25 tidak ada, either we can selitkan masuk 25, okay, atau kita hantar pesanan kepada pengguna tak jumpa 25. Okay, that's what it means lah. Okay, kita lihat satu lagi contoh di sini. Okay, inilah indeks data di sebelah kanan ini menunjukkan data yang kita hendak cari, okay? Dan jadual di sebelah kiri ini, ialah data, ialah indeks, okay? This is our index, okay? Inilah indeksnya dan ini pula ialah data yang hendak dicari, okay? So we have all these names here that we want to cari. Dan all these nama-nama ini telah pun dimasukkan di dalam indeks A, B, C, D dan E. So jika kita hendak mencari file Eloise, katakan we want to find this Eloise, maka kita akan melompat terus ke, we know that Eloise is E. Okay, so kita akan melompat terus ke E.
Dan kita tahu di bawah E ini ada mula dengan data yang ke-8 ni. Okay. So, dan kita akan mencari file yang ke-8 di dalam E. Okay. Katakan di dalam E ini ada banyak-banyak file. Okay. Dan kita akan mencarinya. Di dalam E ini kita akan mencari satu persatu menggunakan carian linear. Okay. Okay. Katakan kita hendak mencari Christine. Okay. Jadi jika kita hendak mencari Christine, Christine is C. Jadi kita akan terus melompat ke indeks C di sini, Christine. Kita melompat ke indeks C, Christine, dan kemudian kita mencari rekod 4 sehingga kita menjumpa Christine. Okay, because C bermula daripada Catherine. Okay, C got 2, Catherine dan Christine. Jadi kita mula dari Catherine first, semak padan atau tidak padan, kita cari yang berikutnya is Christine. Jadi kita telah jumpa. Jadi outside here, kita mula dengan indeks, carian indeks. Di dalam sini, kita cari mengikut carian linear. Jadi, dalam case ini, bila kita hendak mencari sesuatu data, kita tak perlu imbas setiap data satu persatu bermula daripada data pertama. Kita lompat ke data indeks yang mungkin mengandungi data kita. Okey, boleh faham? Faham. Okey. Okey, this is another carian indeks. Satu lagi contoh carian indeks. Di sini carian indeks berurutan melakukan pengindeksan berkali-kali. Seperti membuat indeks kepada indeks. We have 2 index here. This is the data yang kita ada ya, susunan data kita, okay? So this is the index. Index pertama. So it's arranged like 4, 60, 80, 100, 120. Then di dalam indeks pertama ini 40 ada 2 lagi, 40 dan 50. 60 ada 60, kemudian dia ada 70 dan 80. Then this has 80 and 90 and then 100 like that, okay? So kita ada satu indeks di atas, di dalam indeks satu ada indeks yang kedua, di dalam indeks kedua data-data ini disusun mengikut indeks, okay? So this is indeks, lebih dari satu indeks lah, pengindeksan berkali-kali.